Gata-gata jila muka nain lik ciri-ciri man ciri-ciri wai ciri-ciri wai ya koy mau tata kamu nani kenur ejmur kajor ceraman imaan man kin karu clear rien clear mau tata ngan mani deo kile Irooj im Irooj ro air ailing in mejeroin enot Irooj ista jet gaya Irooj takbar isi guru Irooj Maria Shoaj im Irooj walta lainan kile ngan oleh palabro wa chongol jim Juon ilo Rita chen man tur ngan man hawan kile ngan kieneo yolat enot His Excellency President David Kagwa First Lady Jinja Kagwa Speaker Kenneth Carey Karay Jaran Vice Speaker Peter Jerbal yang karay jaran iganan paraino lelaga kile im kaude ngan minister ro ani ministry ko kajojo kaparaino senator ro im ro karay jaray Juon nanin kile jenolak ngan senator ro walem ngan nidi jalayo chen mejeroin ngan nidi jalayo iganan claim kamulo lir kan Jerbal gina ramman ngan kejar mijin mejero Tur Weto-Alwal is local government of Tur Weto-Alwal government. Kanan parainot one mal ko tum kile kiene wa nai lingin. Enot honorable Mayor Lale and Jack im karay jaran franchise Rita Jack im nanin kile ngan executive bro kabro karay jaray im parainot councilman ka council women ro im ro karay jaray. Juon kile janolak ngan councilman ro chin buganin Rita red councilman Rani Lakabu kap councilman Arlington Tivan kile janolak ngan ragiro kap keren ragiro kajojo ilo iglesia ko kajojo iloan majulin kap parenu dilgin majulin Juon kile janolak ngan ragiro kap keren ragiro ilo kajojo iglesia ko ilo buganin Rita nim ko cepat pawat kum oleh rubodan Rita yum roro cukup imamanak ilo bukan Rita chen yo erik ngan yo to dada anit mogada Rita to gailik yum nga yum pamle ya elik dada yatain engine kaija Juonian roro cibarak tiago roro dalla ilo Rita ward nga is nejin late cijam kaija yum late wina kaija Edan choyo an chema ej religion namo. Imedan choyo an chino ej Jerbal. Ailang ko an chema ej mejeru. Ailang ko an chino rej mejej ailuk durak ligiyak im kawelle. Eor chimjon kam yang nijun rutori emang larik im chilu lerjik. Nga ikin kajil jino nijun chino chema. Nga ichon largan mejeru Rita Weto yang terjebak terong Weto. Lata kilo mejeru, jigum rutolak kilo pubanin Rita. Ime or cilmul cimjon iya ina cekwe ilo Rita. Kan menin ijala malak eteren kia ngana ubat pakayo ngan Irooj yim alat yim oleh warmijun Rita. Elangnya komunaj kajijet ilo Juonian ciabi. Ecap punina cibarak ciabi. Ngan cuma Jerbal kawan councilman ro, kue ela bayar remon. Aga ngan ot
kamana manilok yim kalabilok elang kumunat kajijide eno Juon ami richile imananen Jerbalangan kum imananen Jerbalipen kajojo armijin Rita chakaron kochen ailing ta anga kochegoilo Rita ina Jerbalipem chakaron rik agruto agina kade Jerbalangan kum ina kade Jerbalipen rolulgo kajojo kabungko kajojo ilo pugani naroj ngane malgoyo imina Jerbal ilo tilijak chimoy immol imilo chalak kaljala eno dagar pamalak lelak kle im kamolol ngan kienewan ailengin im kanjal menro ruo payalak ijorar kamane ngan kej armijin Rita iban wan malagot im kamana kalimur ngan kum kan jabro Jerbal paramarong iterum jab tabrak aginat kade Jerbalipen mejro to logo government im mereo wen tabrak katabargina ngan emmalagayo an Rita kap armijero ye ina kade wen wor Juon community center egoba iman ritto ak olejro im kaceng Jerbalipen tagada im nejero ranci bargato ritto rin ilo na community center rin ngan kamman check up koi per ngan Lale nangin mejo air ina bar kade wen Jerbalipen kieneo kap chicken ejmeuryo per Rita en erreolak im ejmeurlak per erreo ejmeuryo ina kade Jerbalipen kajojo sport club goilo Rita ngan kammal week aktor menego ngan kejmeuru im kamar chori gurugo chen air kamani menego renana im boyen rigolak nan communicable disease go ina bar kade im bar Jerbal ipen chicken ejmeuryo im mejro to logo government ngan lolor jaga yal ngan pamle ko romajano payer ngan jibargalak chicken ejmeuryo im tagada ina bar kade Jerbalipen police pojo ngan kagangalak Jerbalin curfew pe ran game chalgalale elaban ajiriro ialin chongoral dak idodak elgin chongulawa imbalale manuyago rajwiyaga ga renin karak elgin awa immeneo yaul rada imina lukun kade ejpain Jerbalipen kajojo urgagi an kajojo iglesia anair liringlak armijin Rita ilo chargo air elang parchat katabar ko imina kade Jerbal ipen ubijo kajojo an kieneo yolak kap local government yo peran tabrak elang kumunat kajijede ewe bubu wat kwe kajarona chimar Jerbalipen don ngan mon malak yo an Rita eno dagar pa malak ke imanun Jerbal ngan Irooj im alabaro an Rita eno Juon largan Rita ligum rutto laglo Rita Cinumul Juon ye ina chogo Rita im koche pawat mamen Rita ngan kajamlak nanin cibi ina iganan lelaga nanin kajaraman ngan olabro yeter ngan ciago kacujo a national government yo im local government go kacujo Juon a kajaraman ngan duji baragro mata rali dek ngan bugonin Rita watayo muka jalayo yo ye bulbul yarun Rita mokata jena ligan mechato done kanan lelaga nanin kamolol ngan ministry on emosia ye radio station inar pijabenebi ramarungun katalok chen kwalok chibijige inar mechato do par Juon alen anit mokata Rita to galik yim nga yim pamule ya eligdada par Juon alen nga rijibarak engine Kaisha poge wagne pok namba chimjon nge kurge ego leo Juon agach ange yamman ego leo Juon chegma kome mol imani jen kajaraman republic chiriginar rakachanga ji o nejin leta cha wor erjang chang ngijirto ngijirim kapakake